Ima Kaitel the structural design the soy Kibranaga quality maintain Tauki the Haibo expert report Lalamatu Kangani Haina, Same Minister Assembly the Fong Cray. CBI Makatan investigation Tauhana Sanjiki Apopina, High Court Taki Barit Petitionado, District and Session Court in Follow West when Tanava, High Court Kangan Cray. Amasung Indira Gandhi Technological and Medical Sciences University ki Vice Chancellor na Manipuri si medicinal plan marang kaina phangba state amani haina phongdokre. Mayamu khurumjari adoni meri bas impact news ni ai takhalamam siam kanaina hauzik pungja si phawbagi maruba paw yamle pizari. Manipur Legislative Assembly ki ngasi phamkhiba mifamna demand tarik apunba senfam lupa koti lising amag chani taramanga lak marifu mathoiga lising kulumdoi pass tawkhiba galunena sayolamagi manungda self attestation satnaba hawanba cabinet ta puthokuna khanaragani haina se minister Akram Ibobin House ta phongdokre question awa amasung discussion awa loreba matungda private members resolution pass taunabagi damakta MLA Laisum Ibomsana self attestation gi sanavi asi Manipur government na gazeta fongduna sanaba thangalapa wafam gi pakum pireduna semester na haikibada hairiba sanavi asi India gi ayama state singda chanaba hokre Manipur da su sanaba haunaba gi damakta sem saba punamak losilakle cabinet puthokna warep amalorba matungda lakliba hafta amagi manungda sanaba tawragani haina phongdoki oinam assembly constituency gi MLA I Ibon Bina Special Category Status Scheme Makada Center na 90 10 gi sangda fund thadaramba adu amuk hanna hanjinaba tanasi haina MLA Dr. I Bonbina mop torpa amada Chief Minister na Special Category Status Lokthokrabasu Center na funding torpagi mawongda ahoma khara lakle awang posted singi se minister singyauna status asi lokthok tanaba center da taknari maramna MLA na pukalakpa resolution nadu withdraw tawki loinana se minister Akram Ibobi Singhana Joint Electricity Commission for the States of Manipur and Mizoram gi English ni taramanga gi annual report house ki table thamki Thongzu Assembly constituency ki MLA Biswajit na hanglakpa wahang amagi pakum pireduna se minister na yoa habada akai toi thoklaba khwaraman kaithel ima kaithel asi structural design da soi khibara natraga quality maintain tawkhidabara haibadu expert singi report lalama matungda semjin gadra natraga na nauna amu hana sagadra haibadu lepkani haiki handak yoa ha khiba maram na oiraga komba kaithel yaun atai kaithel sing ngasi phawba sada leribagi maram pireduna se minister na kaithel sing nauna amuk sana bagi damakta center dagi mateng launa bohonari athubagi oina state ki fund dagi temporary oina market set sana bohonari Manipur police amasung commando na nung laingoi puba truck sing sek tawduna sel lauribanina Forest Department thamlubagi kanaba laitre haina pukalakpa wahangi marilenana Deputy Chief Minister Gaikhangamna police na karigumba nunglaingoi puba truck singdagi sel lobagi thawdok lerabadi pau pibirau soidana yengsinjage haina phongdoki ngasi pangthoke assembly bifamda PDS ki item ama oriba gehu gi agent singna phangi phangde haibagi matangde MLA Zoekishan amadi Minister Okendro anigi marakta haifet yenaba mawongda wangangnaki Minister Okendro na stock ta gehu marang kaina lairi assembly session asi loraba matungda gehu darkar oiba mafam singda phangangani haina phongdoki kudakta kuna government of India da tawraga team ani haiba tare masi National Disaster Management Authority NDMA makhagi miyoi singsina saba committee ama kudakta tharakna Professor CBR Marty, Director IIT Jodhpur, Dr. Binit K. Galaut, Director National Center for Seismology, New Delhi, Dr. Ajoy Chaurasia, Principal Scientist, CSIR Central Building Research Institution, Roorkee, aduga Senior Engineer, MBCC, New Delhi, Mujila aga khudapta loinaba market ani sidanati. Atay secretariat khangde rims ta khangde atay su loina so pajinji yenaga moi discussion and voting on demand for grants kamari lena house ta pukhalakiba demand taret opposition MLA singna ngasi cut policy motion thangalaki
हाउस की मेंबर्स सिंगना कुमना खंदरबा मतुंगदा लुपा कोटी लिसिंग अमगा चानी तारामंगा लाख मरफु माथोइगा लिसिंग कुलुंदगी अपुनबा सेनफम अमता ओइना यानदना पास तौखी ऑपोजिशन एमएलए सिंगना पोखलकी वाफम की पाखुम पिरदना होम की फमसु पूरीबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर गाइखांगमना पुलिस की ट्रांसफर एनफोर्सिंग की मतंगदा पॉलिसी सेमलबसु प्रेशर का हेन लाख मरमना सनहनबदा अवाब अमा ओइदुना लैरी हाइरिबा पॉलिसी असी तसेंगना सनहनसी हाइरबदी मेंबर सिंगना असेप फिरेप अमगा लोनेना थबक तौमिनबा संगी हाइखी महांगना हाइखिबदा पुलिस डिपार्टमेंट साइंटिफिक ओइबा मवंगदा इन्वेस्टिगेट तौबा ngamnabagidamakta पुलिस मॉडर्नाइजेशन की सरुगम ओइना पॉलीग्राफ लाई डिक्टेटर मेसिन थमनब होनरी होम गार्ड की बटालियन मंगा लेबग लोनेना पर्सनल लिसिंग अनिगा चाम मुद्रमाथोई लैरी हौजे की ओइनादी होम गार्ड की बटालियन हेंगतपगी वाफम लैत्री अदब दरकार लेरबदी खनगनी ग्रेटर इम्फाल मनुद खिलिबा सीसीटीवी कैमरा सिंग सेमजेननबा मदि नौना खिनबगिदमक्ता टेंडर तौबा लोइसिलक्ले अथवा मतमदा थबक पांगथोकपा हौरगनी बोर्डर की मतंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाइकिबदा मणिपुर अमदि म्यांमार का ताइनब बोर्डर असी गवर्नमेंट ना कुमना येंगसिंदुना लैरी दरकार लेरबदी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिहुत सिंग यावना सेंट्रल गवर्नमेंट का वारी सानरुब याय पुलिस लौबदा थेंगथरिबकी मरम पीरदुना महांगना हाइकिबदा कैंडिडेट मसिंग याम लाख मरमना कैंडिडेट सिंगी सर्टिफिकेट अमदि दरकार लेबसी सांग येंगसिनबदा मतम खरा संगिबनी लोनेना कैंडिडेट खरना पुलिस लौबग मरी लेना कोर्ट केस थांगलक्पसिनसु मरमम ओइरी सिंगद मणिपुर पुलिस की मापांगल असी हंथबदौना तौरी हाइबसी अचुमनी अदबो मणिपुर पुलिस की स्ट्रेंग असी वालिबा मरमना सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा पुलिस स्टेशन मतिक साना थंबा ngamdabani पुलिस पर्सनल की अवार्ड पाम लैरिबा असी अथम मतमदा हाफसिंदुना मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर ngangnanab गवर्नमेंट असी की असेप फिरेप लै हाइना गाइखांगना मखाताना फोंदोखी संजित मिहार की मतंग सीबीआई बु मखातान इन्वेस्टिगेशन तौहनब संजित की अपोकपी हाई कोर्ट थाखिबा रिट पिटिशन अदु ट्रायल सथरिबा केस ओइबना ट्रायल कोर्ट पिटिशन थाबन खुदोंग सागने हाइना हाई कोर्ट ओपिनियन पीख्रे तारातोंबी की काउंसिल ओइरिबा सेने एडवोकेट खाइदेम मनिनसु केस असिग ट्रायल सथरिबा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इम्फाल वेस्टा नौना पिटिशन अमा थारगने हाइना इम्पैक्ट न्यूज़ फोंदोरखरे हौकिबा फेब्रुआरी 19 संजित की अपोकपी तारातोंबीना थाकिबा रिट पिटिशन अदु ngasi हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एल के महोपत्रा अमसुंग जस्टिस ख्वाइरपम नोविन की बेंच पुखतुना खनखी तारातोंबी की काउंसिल ओइना सेने एडवोकेट खाइदे मनी न ट्रायल सथरिबा केस असी सीबीआई दे मखाताना थिगननबा केस स्टडी सिंग पुथोक्तुना जज की ममांग द थमकी अदबो ट्रायल सथरिबा केस अमबु अमुहना थिगननबा हाई कोर्ट ना इंस्ट्रक्शन पीबा से सेक्शन 226 की मखादा यामना तांगना नेशनल अमदी इंटरनेशनल की ओइबा इशू सिंगदा सिजनबनी हाइना कोर्ट ना थमखिबा लोनेना ट्रायल सथरिबा कोर्ट हाना चटपना फगनी हाइना कोर्ट की ओपिनियन पीखी अमसुंग ट्रायल कोर्ट ना रिजेक्ट तौरक्लबा मतुंगदा हाई कोर्ट अपील लाप यागनी हाइनासु कोर्ट ना ngasi थमखी हेरोजिट कौबा वन ऑफ द 9 एक्यूज अदुगी मनुंगदा याउबा माकी मचाबो हाले हाइबा नुपा अदुना तसेंगना फोंदोरक्पा वाफम मयाम अमा लेरबनिना मखाताना अमुक फर्दर इन्वेस्टिगेशन तौबगी मथौ तारे हाइदना अखोगी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा अप्रोच तौबनी अदुबु नहान खनबगी मतुंगदा ngasi सो अमुक मदुगी ऑर्डर सिगी खनब कांदा अखोई हाई कोर्ट ना ऑनरेबल हाई कोर्ट ना हाइरिबसिना ट्रायल कोर्ट दुम हाइबसु याय ट्रायल कोर्ट ना फर्दर इन्वेस्टिगेशन तौहनबा अमसुंग तौहनदबा हाइबसे ट्रायल कोर्ट ना हाइबसु ngambaniना ट्रायल कोर्ट ता हाइरुरो हाइदना मैटर से स्वाइदा लोसले अदुना मयामना खंगबिबा पामंगदबदी ट्रायल कोर्ट चलगा अमुक फर्दर इन्वेस्टिगेशन की दरखास्त तो ममागे अपामगी मतुंगिना सोइदना थागने सीबीआई संजित रविना मिहाट की केस असी अमुहना हांगदोक्तुना मखाताना थिजिनगदबनी हाइना लमनाम संगनेद पांगथोपा मियांगी मिफमदा वारिफ लौखरे Working Committee of the Upper Maluf Nasindana, Justice for the Brutal Killing of this Ravina and C. Sanjit Kim Matangda, Pangtopa Miang Kananaba from Amada, Punna, CBI case asi Nauna, Tizingadabani Haiba, Waribasi Yauna, Puna Warip Manga, Lokibani. Warip Sangaduki Manunda, Sanjit Ravinagi case asi Achuma Wild Putoktuna, Maraliba Singh, Serak Pigadabani, United Nations da Se Thaduna, Kanganba. गवर्नमेंट हेरोजिटपु ngak sengadabani amasung lamdam asigi miyamna case asi achumba lambida puranaba khongjang makhatana sangsinba yauri ngasi khananaba mifam aduda saruya ke bogwangan loi singna sanjit ravina mihata chenaba sing cherak pigani haina matam aduda se minister na laukthokrabani
hauji herojitna sanjitpu mahakna hatpani haina maral yazaraba matam asida Chief Minister kari tau leiribagi haibu wang sing hangki wangang loi kharanasu lamdam asida rule of law leitabagum mi amabu hatning matamda hatlibasi asfagi achauba khodol ni haiba wafam thamnaki lamdam asida leiriba maira paibi gi lupsing civil society organization sing gimihut sing amasung miyamna saru yakiba khanena mifam aduda impact news ki editor in chief yumnam rupa sandrana moderator oiki मासे क्या चुन लगा हम लोग माना मरी पाक क्या मुझे लोग नो मी मन मी सा मगी मतलब सा या फिर वो हाथ आते हैं क्या इसे मी तो करी लोग ऐसे कर थम थम से मागी आहार मागी कोर्ट की हियरिंग की पोस्ट तुम्हें लगा को नमु अपने अनुप लमाया मा दो कदम बगी थोड़ी उसे करी द थोड़ी political instigation लेब्रा हम मुनव में आगे कोई मर्द जिंदा बच्चन ब्रा अदुगी वेरगा कोई न मुखला कोई न खुद में आउसी में मता ने कोई सिंह है भी न तो मैं अम्मा हेरोस के मको के ना चल दे बाय में लगा जब मैं आई ये मी हा लगा आई तो के था आई हु इब्रा लगा को प्रोडसर दाम थमका दे जो मैं आते था साधु दे साके मैं आते को ना कदरा Naga Students Federation NSF na February 1 ga ipung taruk tagi naga taba mafam singda mitay singna mapu oiba gari singda atingba thamnama do ngasi numit umpung tarani thoi taba dagi handokre NSF ki president Sobeng Thong Kitana atingba do handokle haina Manipuri DGP da fax tharaktuna khangalaki bani haina police department gi PRO na su khangalakle ngarang Manipuri DGP gi for the additional DGP dongle na thokiba order amana ASI yauna police commando gi personal manga suspend tawkibani amadi makoi suspend tawkibagi serol amasu Manipur police department ki maikaidagi NSF ta thaduna khangan kibani loina ngasi Manipur police DIG Rain Swan Muiwa yauna Kohima da laiba NSF ki office ta pangthoki bi mifam amagi tungda mitai gari singi mathakta thamlamba atingbadu handokibani suspend tawkraba sing adudi ASI Imtiaz Rahman, Havildar Gunasandra, Rifleman WZ10, Rifleman O Biswanath Amadi, Constable N Susandra Zitni. PACT Minister I Hemosandrana Tarung Miyam da ising pibas sungam ngamloi haina assembly da fongdokiba lebak masa tadaba lebaki mapimapa oibagi wangang nati haina tagdo tribal wing na pienda ba fongdorakli ngasi tarung khulgi community hall da paumis unaba amada tagdo tribal wing gi youth gi president gaidon gangmai na hai ningthau haktaktagi leraklaba tarung khul yauna naikanglong guigalong asi matam kayadagi thangnaba supply ising phangdana lakli Serau sing water reserve dagi kilometer ama father lady bakul sing asida local MLA yauna asang mapaisa puthokna pipe semjarage reservoir asidagi ising PPO hajra fawada face the minister na ising supi pibangamloi hairiba asi khul ahum asibu thawoida bamongne khul asigi miyambo siro haibani haina gaidon ganmai na thamlakle minister ge thawong asi khul ahum asina yam haksin lawi amadi saliba assembly session asida minister masamakna Manipur miyam amadi khul ahum gi miyam da thausa da wahi sejnabadagi लाले हाइजगदबनी हाइनसु गाइडोल गानमैना मखातागी सरकार सूबंगमदब तारगदी एकोय प्राइवेट म्याम से पुथोगा खायरगा पाजी समजिलके हाइमम तमदा PICT मंत्री न समंग यादे समलोय हाइरेबा मसीना ताकपदी मसा सिंग मपा ममादा साक पिरो हाइना नीबा मतमदा नुंग पीगद्रायबा सिरो हाइबो सबमनेबा ख्वाइदगी लीरबा खुन तरुंग से हौजिक फाउदा सरकार की इसिंग अमासुंग sakthung kaim ta thungdana leiri PICT मंत्री ना एकोय ट्राइबल फोरम बु ट्राइबल खुंदिउ मिलाइरि मैम से लालेना अपोजाय तोगदबनी तोगदब तारगदी जरेंगनों यूनियन अमासुंग लेरिबा संस्थान सिंग पुल्ले हारगा एकोय MLA की थ्रू दगी प्राइम मिनिस्टर थाबा याबा एकोय की तोफम थोबदो याम थुन एकोय तोगनी Council of Higher Secondary Education Manipur na sindana pangthok liba class 12 ki ngasi humni san ma chemistry subject equation lek oire haibo wafam to nga oiram le hairi ngasi thodok asiga mari lenana student organization singna thijilaba matung da wafam asi khangmangam lakibani ngasi exam hawdrange mangoinana question lek oire haibadagi miyam da samamnaba ama pon kibani nakala da ngasi upum mapan dagi hawkiba class 12 exam pung taran thoi fawba asoiba mata yawdana mapung fana loisin ki council na thadora pasirolo magi matung inna ngasi somong college ki center da mahiroi ahum nataba pambai sijinarmadagi fare hairi makoi ahum adugi manungda anina aiba siedagi note taunanaba honanabani aduga amana mobile phone sijinarmani hairi makoi ahumak makhataba exam singda parikya thabad atingba thamkri hairi
Nakalamoromda ngasi Council of Higher Secondary Education sindana pangthokiba class 12 examination question leak oibagi wafam leite haina council asigi secretary na ngasi sengdorakli thodok asimak yama laibak thibani mahiru singbu samanaba pokmanaba thawongni hairaduna council asigi secretary Dr. Maishnam Vidya Sagarna cybercrime gi SP da thodok asigi matangda thijinna haijakre hairi Bawpurada Labour Council asig office the promising unabama da Dr. Maisnam Vidya Sagar na hai ngasi thodok asi mioi kharana mobile application kharada ngasi pangtho leba chemistry ki question ga manaba question semlaga sai thokpada ki tholapani kana amagi kari intention dagi question sing adu semli bano haiba hauzik fawba khangma ngamdri haina secretary na makata ki Prakha thagadar mahiroi singi wakal dasu sarang no ponba disturb tawwa adi prakha sida singnabagi wakal pohon badu masak ama oheli pasibu thadok biraiba sandok biraiba madu thawai yauna question namnana thadok biraiba mioi sing adu intention du karino haibadu ekhoi lamba phangjade council asina sindajariba prakha asi thugaiba pambi bagira natraga prakha thariba mahiroi singda sarangnaba ninganaba pohning bagira koi SP cybercrime da masi maramda tigat pinanaba madugi source du phabinaba koi request tawjakhre Amaromda mobile phone sizinaduna not tawnana bahonana mahiroi ama fagat khre All India Student Federation AICF Manipur State Council gi team amana satuna yangsilubada Thawal district gi manungsana Hairok Higher Secondary School da mahiroi amana Android mobile phone sizinaduna aran mamong da exam iramba thengnarakpani hairi ngasi Imphal gi Irabat Bhavan da AICF ki office da promising unabama da Federation State Finance Secretary Kundrapam Ramesur na haikibada Education Minister Moirangtham Okendro gi Assembly Constituency manungda asingumba thaudok thokpa asi laibak thibani council ge micro observer sing mathau ningthina tawdre mailnabas singna Hairok Higher Secondary School da tariba invigilator amasung mailnabas sing mathakta excel lakot kadabni haina phongdoki All India Student Federation Manipur State Council gi ekhoi gi exam inspection team na chatpada higher secondary dagi ekhoi yamna natai chada mong da ekhoi mobile ama ekhoi phagat bangamle council na ekhoi flying squad mayam thadoi ekhoi exam gi da akan ma section tharang mayam lokhalle haitar adu lokhali mayam se ekhoi gi kamta wahan thok leite mongam da ekhoi exam center asida siguma pamdaba thong sing asi thokpasina maram orakanda ekhoi mari lenaba authority na mahom sida tariba invigilator amadi अखोई माइक्रो ऑब्जर्वर अमदी इंचार्ज ओसी इंचार्ज न चिंग बसिंग असे अखोई मरिल ने अथॉरिटी ने एक्शन लौबिनबा एसएमआई केदगी दुमा अपील तौज Manipur Students Association Delhi Masana Sindana Pangthokiba Academy Awareness Campaign aduna horliba mahiru singda kanaba kaya piragan haina association asigi president Mira Saha Korina Fongdorkre ngasi press club ta promise unabama da Mira Saha Korina haikibada Masana Sindana Manipur ge tongan tongan mafam singda haukiba February anidagi hauraga ahanba phase ki academy awareness program asi pangthokibani February 13 luisin ke academy awareness campaign program adu problems faced by Northeast people prospects of academy facilities academic atmosphere in Manipur amadi tongan bahiram kayada pangthokibani Paumis unaba da khodong sabalorduna masat ki president na central government na ZNU students union gi president Fazin khiba akan mamong da condemn tawki amasung Fazin khiba mahiru sing athuba matamda thadokadabani haiki lunena house ZNU da thamjiliba security sing amadi Manipur University campus da lariba Assam Rifles camp asisu lawthokadabani haiki Handak academy awareness campaign asida tongan field ge expert sing resource person sing na karigumba mamalama te lodana miyam gi damakta haitare apunba Manipur ma gi damakta masana thamjari team for a peaceful developed and prosperous Manipur haibadu khakki dam khanbiraga lakpi ke tongan ba expert sing resource person sing masana hainga leitna thagat phongdok cheri ai ge freedom of speech and expression sing mari leina masage aningba apam khara satra sing aduna phongdu ubagi damakta anti national oi haidana decision charge tawdana satra sing phajanba aduga Jawaharlal Nehru University JNU da aikoki police thamjalaga police ki occupation da satra sing size tawga thamba chani mong da chalhandaba ngangni mong da nganghandaba habis MSD na yam hakchin na lobo loina condemn tawi JNU da police occupation lairiba chidagi hendok tana Manipur University ki Manipur Central University da lairiba army ki camp army ki occupation se athu matam da state government na lawthok
Zog amasung naturopathy ki oiba namit nini ki state level seminar amang asi Ima Hall, IMA Hall, Lamphel Pata Hokre. Haiba seminar asi Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, Ministry of Ayush New Delhi ki Senang Makhada, Directorate of Ayush Government Manipur Stendana, Pangtopani. Haksel amasung laina kaya layang bada naturopathy ki Thaudang Yoga and Naturopathy for non-communicable diseases, Yoga, a science of holistic living amadi nupi singi haksel gi matangda yoga gi thaudang haire hiram sing asida resource person kana wangang yoga ma sung naturopathy na samas asida achoba phida ama kanma ngamlagani haina hongdopa gi thoram aduda Arunachal Pradesh ki Indira Gandhi Technological and Medical Sciences University ke Vice Chancellor Professor S.N. Pandey na phongdoki Manipur da kandra bhidak pami marang kaina haubana lamnamasi ayush ki hub ama oiba yai haina Professor Pandey na makata na phongdoki loinen state asina medical tourism ningthina yokatuna state ke sentok hengat na banatana thabak kaya supiba yai haina mahakna makata ki Tharomadra wangala duna Health and Family Welfare Minister Phungja Thangton Singh na yoga haiba si hakchang gidamakta di yamna kanai amadi yoga kanaba si nomagi miyamna khangnarak le wafum singsu thamki Yoga is now safe lifestyle, particularly for diabetes patients and heart disease, brain also. This helps a lot for the physical fitness, even for brain problems to solve all around the problems of our body. Hauzi matang swaida break amatung laujage Manipur amadi malinga tongan ba I pau singaluna lekoi break to gamna thuna hanjarake Impact News po meheng ta dalebiyo Shija Piles Week, February tang kunithoy dagi kuntaret fauba free surgery OPD consultation for piles loinana 15 March faubagi manungda treatment tawiragadi 15% concession fangbigani. Breaking matungda tarano oksari husi makata papauda Manipur India da ki tokhaina tagi haibanate India da tindringai da awano pok lamdam gi han lejenama status aduda hanjinja gi haiba khwalau gi makhada satatana lakleba campaign ngasi Sangmaijin bazar da pangtholaba matungda Arunachal amasung Nagaland na pangthoknuna ba sem saba loikre ngasi Sangmaijin Popular Club ka pununa hiramasi gi matang da pangthokiba miyam gi oiba mifam amada hauji awano pok lamdam da maruwaina Manipur da furuk masel gi marakta wakal tanadabadagi thokliba thodok mayam asi kadidagi oirakliba no haiba punna wakal taminaba matam yauri haina Coalition for Indigenous Rights Campaign CIRC gi Manipur gi convener na phongdoki Aikoi sana isa bu lengak se bahai base akoi khaktagi nati North Eastern da leiba Mongol fruit mayam si pulap mangak pa yabagi amana tro amana yeselak ba koi ini masi India dai to khai ta se haibnate koi gi pre-merger resource to tar gari pre-merger port ke state si to tar gari koi sungsoi choi koi mut kadro ba khunaya se kan nganguni haibase koi thaje Writer Academy News Second the Tamliba Muslim Nipi Masas Mahiru Singna School Sanglakpa Matamda Scarf Upayaroi Haibagi Athingba Thamlambado All Manipur Students Union Amsuga School Asig Authority go Wakal Taminabadagi Athingbadu Komthokre DM College Talaiba Campus Talaiba Amsuga Office Ta Paumis Unaba Amada Mahirulup Asig Joint Secretary Maivam Suresna School Asida Scarf Upagi Athingba Thamle Haibasi Manipur Students Association of Delhi gi members in a Pau Pirakpadagi Kankibani School asig general rule gi matung inna school manungda kok da scarf upayaroi haina lerami school authority ga M sugi mihut singa ngasi unaraba matungda general rule adu semdokpada yanabasi purakibani haina phongdoki Manipur hariba jati kunthra ga mari henbana tariba khundariba lamdam asida asigumba private amadi government school gi rule and regulation sema matamda Lining Laisol Amadi Dharma Mari Linaba, Pija Chaksa Amadi, Wangang Sangal Lining Laison, the Punabata, Tingbamta,
ꯊꯝꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝꯁꯨꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ KYKL MDF की कादा अमंग असिन नोंतेल पुंग अमरम ताबा मतम रिम्स गेट तक इम्फाल वेस्ट की कमांडोना फारे फारब मी अदुदी ललाम मखोंग निताइनंद मनिंग रिम्स रोड तगी मुतुम हेरोजित सिंह अपोक्पा एम इंद्रजित सिंह हाने हाइरी मार्क असि इम्फाल एरिया द लेब होटल सिंगदगी पैसा खाइबद सेनब मियोय अमने पनबे याबदे हाउस हेरोजित असि इंग्लिश सिंह तराने थोइदसु फारुरबनी हाइरी मंगमदगी मोबाइल हैंडसेट अनि अमसु फागतकी मार्क लंफेल पुलिस स्टेशन द सिनक्रे हाइरी निसागी मायोक खननब मिफम नगारांग मयांग इम्फाल बाजार पांथोखरे मिफम अदु कादा अमदी नोंगसुप इम्फाल मैरापाइबी अपमलुफ निम्पाल खुसमनदुना पांथोकिबनी कोलिशन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल कादाना लमदम असिदगी मयकाब चिंजाक निसा मरु फंगना मुथनबगी पांदम दलेप लेतरा संगसिलक्पा खोंजंगी सरुक अम ओइना मफम कयाद पांथोकपा खननब निसाना खुनाइद पीबा सैथेंग अमसुंग मसिबु थिंगबदा मियामगे थौदांग हाइबा हिरमदा ngaranggi mifamadu pangthokibani manipurdagi thaudok ayamba maitaina mayoknaribasi phuruk khodimakna chap manana mayoknaba matam oiri haina khumuksam ranjit dio tamelongna thauramada phongdoki Mauna ama yamna sinninga uba mawngda thauri yandana siramni hairi thodok asiga mari lenana laikedraba nupi asigi mapureba police na fakhre thodok asinga rang numidang thanga assembly constituency gi manungsana laiba Hamai bonda Tokibani, Lake Hidrabanupi Adugi, Maming Ningthausam, Ningol, Lysram Ongbi, Sofia, Sai Kunitoi, Apop and Samzai, Tanga Salam Lekai Dagini, Lake Hidraba Sofia, Tanga, Hamai bonda Laiba, Lysram, Toiba Sai, Kunmari Apop Lysram Iboyamaga, Lohong Laga Lerakpa, Sahi Amafari Hairi, Taudo Singaran Midam Puntare Tab Adwai the Tokibani Hairi, Lake Hidrabi Sofia, Yumgi Tongal Lahoba, Yongchak Pambi Amada, Tauri Yanduna, Ledamada, Mapureba Toibana, Tengrapani Hairi. Taudo Asida Siningai, Senai, Singnai Haiduna, Sofia gi Yumgi Mir Singna, Morang Police Station report Tobadagi, Lysram Toiba, Police na Fakri Hairi. Sofia get Hoya Drabak Sang Rimski Mokta, Postmortem Taunaba, Tamgre. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯎ ꯀꯥꯕꯁꯨ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯂꯩꯈꯣꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯃꯁꯥꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯣꯝ ꯑꯝꯇ ꯇꯩꯔꯝꯗꯕ ꯆꯄꯟ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯆꯄꯟ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯂꯩꯈꯣꯝ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯦ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯌꯥꯟꯖꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯤꯞꯍꯜꯂꯒ ꯂꯩꯍꯜꯂꯝꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯨꯝꯁꯤꯅ ꯍꯥꯠꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯐꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ Amarom da Thawal Police Station ke manungsan laiba panthak lokol da su nupi amagi asibak sang amaleramle laikidrabi nupi adugi mamingna nomaitem ongbi memisa sai ni phumanga samram mamang lekai dagi mapurabagi mingna nomaitem siam kawi haujik porompat da barada sai anigi mamang dagi lerakpani hairi laikidraba asigi masanupi ahum amadi masanupa ama leire memisa thasgi kunithoi da yumdagi thokibadagi aduga ngasi lokol asida sina phangibani asibak asigi manakta hugi lili manba bottle amasu thamami hairi asibak sang haujik zenes mokta thamkre Imphal ke khoyatong pukri asoba si state government ke mainanaba authority na pungning sangbi dabadagi ing kumjalising tara marite ke hauna kangduna lairi haina rising knowledge club khoyathong na thamlakli pukri asida thamnaba Imphal Turel-dagi ising singnanaba hotnabada Public Health Engineering Department na mateng pangbiyo haina so club asige secretary NG Ganasyam na appeal tawrakli ngasi khoyathong da laiba club asige office ta pawmising unaba amada NG Ganasyam na hai khoyathong pukri asoba si thangmeba polem laikai khaktanatana singmairong nagamapal uripuk yauna Manipur ge mafam kayadagi lakpa miyo singna maru oina ikang thokpa matamda sejinari aduba pukri asi matam kayadagi mainalaba department na thausabi da na lerakli haina pena buwafum thamki road cutting tawgadaba line bawol palising tara mu club na tingi masi kaktana akhoi se pipe ting adobne na haraurure aduga ikhang khangudana mo Republic Day lorga 26 January lorga tawrase mu haire adudi 26 January loigi bede mu kuire amuk tawrase hai kanda assembly mu leire assembly lore tawrase mu haire adu assembly se lorga mu karamba thawdo ma la kanda mu madu lore tawse na
ꯌꯩꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯖꯕ ꯍꯥꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯇꯥꯡ 5ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ स्वच्छ भारत मिशन की मखादा चांदल डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर अमदी हेल्थ कमिश्नर की मियंग मखादा सोशल सर्विस के मोरे टाउन पांगथोखरे के मोरे टाउन मोरे हॉस्पिटल अकोबद मफम सेंदोखी उ चारा कया थाखी पुंग 8 निमिदांग पुंग 4 फाव चथखिब सोशल सर्विस कैम्प मोरे हॉस्पिटल की स्टाफ मोरे वार्ड नंबर 7 की नहा कया सरू याखी है हौजिंग सानबगी पाव Tarantoi Suba under 16 TSB Sandra Singh Football Academy के टूर्नामेंट TDCFC मयांग लांगजिंग माई पाखरे ताबुंग खोक्ता लेबा एकाडेमी असिगे सानबुंगदा ngasi सानखिबा टूर्नामेंट असिगे अरुबा लीग मैच अदुदा TDCFC मयांग लांगजिंग की सानरोई राकेश अमदी जोइसना अनिना मैच की तरा अमसुंग हुमद्रा सुबा मिनिट सिंगदा पांजल अमोम संसिंदुना LFA थिनुंगाई बी टीमबु पांजल अनि अमदा माइथिबा पीखिबने मैच असिदा माइथेउरबा LFA थिनुंगाई बी टीम की अमता ngairaba पांजल अदुना महेशना मैच की 30 सूब मिनट सनखिबनी थास के 15 की पांगथोप हौकिबा टूर्नामेंट से टीम 10 सर यारी थास के कुमापंदा सानगदब टूर्नामेंट से अहानब सेमीफाइनल दा TVS FA टीम बी ताबुंखोक अमसुंग LFA थिनुंगई A टीम गा अनिशब सेमीफाइनल दना TVS FA टीम A ताबुंखोक अमसुंग MTSU मालोम अनिना लंबा तौनरगनी तरामरिसुबा 7SR ओरिएंटल फुटबॉल एकेडमी कफ्ता CHYUC चलो अमसुंग OFA पुंगदोम ममानी माई पाखरे हाइरी ngasi sanagi ba tournament asigi ahan malik match aduda CHYUC chalogi sanaroi Anthony na sankhiba amata ngaira ba panjal aduna TYSO tabung khok tumu khongbo panjal lama sino da maithi ba pikhibani apigani Imphal East की मनुंगसन लाइबा पुंगदोम अमदा लाइबा एकेडमी सिना सिंद्र साथरी लिबा टूर्नामेंट सिदा फुटबॉल टीम 30 सर याकी अहान स्टेट लेवल अरिबम अमुतोमी सर मेमोरियल कलर ड्रेस वेटरन क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी दा साइक्लोन थांगमई बनमदी सेम खागिंबल इनिमाई पाखरे ngasi langthawal public ground सानखिबा चैंपियनशिप असिगी अहान बलिक मैच अदुदा साइक्लोन थांगमई बनना टॉस ngamduna बैटिंग हाना सानखिबदा अपिबा ओवर कुंथ्रादा विकेट मंगा तुरगा रन सनी कुथ्रामद लोब ngamki masigi pakumda anisubा बैटिंग सानखिबा मॉडल क्लब बी सिंगामखाना अपिबा ओवर कुंथ्रादा विकेट तरेट तुरगा रन सनी खक लौदुना मैच असि रन कुथ्रामरी द माइथिकिबनी नाकलमरोमदा चैंपियनशिप असि मकी लुवांग पोपा क्रिकेट स्टेडियम सानखिबा लीग मैच अमदना इम्फाल वेस्ट वेटरन क्रिकेट क्लब ना टॉस ngamduna बैटिंग सानखिबदा अपिबा ओवर कुंथ्रादा रन विकेट निपान तुरगा सुमनगी रन चाम कुथा मंगा लोब ngamki अनिसबा बैटिंग सानखिबा चैम खागिम पलिन ओवर कुलुमदोइगा बॉल अमदा विकेट अहुम तुरगा रन चाम कुथा मंगा लौदुना मैच असि विकेट तरेत माई पाकिबनी मॉडल क्लब सिंगामखान सिंधुना सथरलिबा टूर्नामेंट असिगी हाइंग लीग मैच अनि सानगनी All Manipur Polo Association Sindhuna Mapal Kangjibang Imphal Kuntranti Suba State Level Men's and Women's Polo Tournament Thasi Kuntaretagi Matang Thagi Nipan Fauba Pangtolagani Hairi Pangtokadoriba Tournament Sida Punna Nupamas Nupige Polo Team Kunna Saru Yaragani Haina Tournament Sigi Technical Committee Siamina Thadorapa Sirulaman Kanglakli Mari Suba 7 Y Rasmani Memorial Invitational Hockey Tournament Maira Basikong Seo Singjamai SUYC Usekonamadi Young Rhino Silong Mai Pakre ngasi ayuk sanaki ba tournament asigi ahan balik match amada Maira Basi Khongna YCPA Nagaland bu Panjal Tramati Mangada aduga Anisuba Liktana Seyo Sinjamaina
KSSC Khongmanbu Panjal Taruk Sinoda Maithiba Pibangam Kibani Sathaliba tournament asigi nungthil sanakhiba ahum suba liktana SUYC Usekona Hockey Union Larimam Lekaibo Panjal Taruk Amada Maithiba Pibolunena Mari suba liktana Young Rhino Silungna AVC Basikoma Panjal Nipanamada Maithiba Pibangam YCCIC Konta Ahalupna Sindana Club Asigi Sanabungda Sathaliba tournament asida team Tarani Tuna Sar Yari Hayang tournament asigi Makata Balik Mets Manga Sanaragani House Arobada Maraba Pamana Pizari Ima Kaitel structural design the soy Hibernatraga quality maintain Toki Dabra Hibadu expert report Lalamatuna Kangani Haina, Chief Minister and Assembly the Fondo Grade. CBI Bamakatan investigation Tauhana Basandik Apopi in High Court at Harakiba, Writ Petitionado District and Session Court in Follow West Oina Tanaba, High Court Kankre. Amasung Indira Gandhi Technological and Medical Science University Vice Chancellor na Manipuri se medicinal plan barang kaina pangmasek amani haina phongdokre